Dušane, čestitam, odlična borba, čvrst protivnik prije svega, imao si ga, ali nije se dao, eto, na kraju je bila odluka, ali kako si ti zadovoljan? Prije svega hvala. Pa jako sam zadovoljan svojom borbom zato što je taktika bila dogovorena da držim svog protivnika u parteru i to sam ispoštovao svih 15 minuta. Nisam ostao bez energije i bilo mi je drago da sam ispoštovao taktiku trenera i naravno samog sebe. Da li si bio ugrožen u kojem momentu? Mislim, nama se to nije tako da činilo, ali mislim, protivnik nije se predao. Znači, nisu ti doveli sad nekog prelakog protivnika, doveli su ti izazov koji si dobro odradio. Naravno, protivnik je bio jako čvrst i iznenadio sam se kukovima njegovim, par puta je pokušao da mi hvata armbar, ali ja sam se uspeo izvući svaki put, bežao sam svaki put od žice i čak jednom mi bilo jako sam bio u opasnosti, međutim slemovao sam, polučio slemovao i tu sam se izvukao. Svakom čast za taj napad. Ovo ti je bitna pobjeda, da Novi Sad je nesretna ona ozljeda bila, to nije znači nije bilo ništa ozbiljno čim se sad mogao ponovno boriti. Jako sam srećan zbog ove pobjede, baš zbog te povrede, zato što u drugoj rundi kada sam se popeo da radim ground and pound u zadnjih 20 sekundi, osjetio sam kako me boli taj mišić, taj ligament koji sam bio povredio, međutim uspeo sam da izguram 3 runde, sada opet neka pauza i samo da se sanira ta povreda. Možemo li revanš onda neki očekivati da se tom momku iz Novog Sada revanširaš? Odakle on je? Brazilca se ima, da, Brazilca se ima, tako da. Protivnik, ne znam još ništa o svojoj budućnosti, sve je to na mojim trenerima i mojim menadžerima, tako da neću ništa da komentarišem niti išta da obećavam. Znači, ove ćeš se godine ponovno u SBC-u da borite, ali ne znaš još kada. Znači, ozljede je prvo bitno sanirati. Naravno, prvo bitno da se sanira dobro povreda, pošto još sam mladi i ne želim da imam neke ozbiljne povrede, a mogu da imam veliku karijeru. Tako smatram za sebe. Kako si zadovoljan sa timom, šta je danas napravio 4 od 4? Jako sam zadovoljan timom, svi smo ispoštovali ceo kamp, svi smo zajedno trenirali, bili smo, znojili smo se jedni za druge, motivisali jedni druge i to se isplatilo. Zato smo i 4 od 4, zato što smo svi kao jedan tim i kao porodica, family fight team. Tako da svaka čast svima koji su pobjedili danas. Jasno, eto, čestitam, uživaj u pobjedi, riješi što prije ozljedu i da te onda gledamo ponovno, borbu je bilo uživancija stvarno gledati. Hvala vam, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro.